Twaiko mu kibiina kya kataano twashangamu abeegi bashatu bonka kandi mu kibiina kya kashatu haba harimu abeegi 6 kandi embaho ezimwe n'ez'ebicweka. Oshanga buri class reason tinyine bitabo tinyine karamu abo bagenda abandi ngo bayumva kwiga eby'ubu kandi challenge twine we are lacking teachers. We have 7 classes and we are supposed to be 7 teachers but we are 6. Tugeze kuteka umbazo kugira ngo twakora follow up yo kugira ngo na government namwe etwombekere. We have written letters and letters, but we have been promised that any time they are going to help us. Obunyembabazi Innocent Shira okurwa mu kitongole cyari cya government cya SSFU ningashi support schools for Uganda atodi n'abeegi bana omushemereri okuguma n'abashashura school fees. Omurujungu ogwo mwana yagumye nagaruka mungu yes. Itwaba support schools for Uganda twine abantu abakuyamba abana batonkaba kandi abana babine sponsors abakuza kubakwatiraho omushonga zabo zo kushoma. Nabwe byena bikiri bityo abashomesa nibasima government okubomekera obularo burungi. We are trying to employ all the methods as teachers that this year we get first grade. In the midst of all these challenges. Yes. Ishemereri ya Rwamuhiji rikatandika mu mwaka gwa 2019 ahansi y'omusingi gw'ekereziya kandi ubwo hategeye n'abekina n'ababirubunga. Omugandi abashomesa n'abakuru b'amashomero abarukubinga bejo mu mashomero gabo n'abashomi barabwirwa gusagarikira. Okora buroku kubira hari Kaikorongo Seed School Rwengo omukurambura no kwishwijuma imbarira y'omurimo ubwo cyembeko cya $300,000 ekishemeri ya government. Muzeyi tayagala kuwulira nti waliwo muzadde yadde siringi 5 zakola ki n'ebya uniform muzeyi tayagala kubiwulira ayagala omwana agende mu ssomero akole ki kubanga buli mwaka trillions aziteeka mu UPE ne mu USE. Kati muzeyi kasita awulira nti omwana we tasomye awulira afa. President waffe yatuwa okusobera okubeera kw'abaana baffe bano. Naye sobola bwe twagambye bwe njogedde mu okugera kwange waliwo ebyetaagibwa abazadde bano biki okugeza ng'okuliisa abaana bano toilet eguddemukko bwe bityo naye nga babasazeewokko kiva mu nteeseganya abazadde bano kyetaagiza okugoba omwana. Bitu bamwe ugisiriho na mukuru w'ishemereri ndogira ngo embarira egi neyeruka ngo buri mwezi nasiba hamana gashiringi 5 zonke za government kandi obwo byetiye ngo biri bingi. Basasula emitwalo 3 ku mitwalo 3 bo calculatinga omwana ekyemisana ekyeggulo n'obuji ku makya abalidde sinjebi 5. Kati basasula mmeka ab'ekisulo? 3. Ate nga tetulinganga amasomero amalala agasaba ssente ki oba omwana n'abanga alya 15 ffe tulya 5 ssebo ate tosobola kuma mwana ku ssomero nga takola ki nga talya. Ate bwe baba kunya ate nze kamba bulire bwe namala nga ngenda ate mulinsangawa buli lunaku omwana amala mutwalo gwakozesa ku ssomero naye bantu basasula emitwalo ebeka basasula emitwalo ebeka mitwalo ebeka simanyi nakina kimimwa ne transport bagenda mu panera baba kigambira aha erisomero tulya Kisuru per boarding section konka abazira aba bakakundisha mereri ahabo kuba abana babo bakarwara roko mu tawuni. Ebindi bitiso nibigira ngo abaziye barukube basa bine kwa yakasente kace omukushagika buwombeka no kubaho kwa beji gasha kwa Evans Taremwa na Sandeke William.